Ovo je svima poznati Dunav, međunarodna reka od koje danas zavisimo. Reka čiji se snazi divimo i koju smo tek skoro uspjeli da obuzdamo. Izgradili smo ovu moćnu hidroelektranu i reka je sada naša snaga. I svaka epoha i svako društvo meri se količinom energije s kojom raspolaže. Mi smo ovim delom vrlo ponosni, pogotovo zbog našeg Nikole Tesle i njegovog pronalaska neizmenične struje, jer smo svetskoj nauci i tehnologiji baš ovdje dali veliki doprinos. Bio je dakle veliki i težak put da se izgradi jedan ovakav gigantski energijski sistem, no počev od Nikole Tesle to nije trajalo ni 100 godina, mada nam se čini da je to dugo, ali to je u stvari samo jedan tren u povesti kročenja snage reke, jer je tačno na ovom mestu jedan drugi narod, jedno drugo pleme, još pre 8000 godina umeo da koristi bar jedan deo ove snage. Povest elektrane doseže u stvari u duboku praistoriju do kulture tog naroda koga smo nazvali kultura Lepenskog vira. Lepenci su isto živjeli koristeći snagu Dunava, s time što kao praistorijska kultura koja je raspolagala samo sa kamenim oružjem nije imala snage da ovu energiju obuzda, već se sa nama danas neverovatnim smislom umela da uklapa u njene tokove, brzake, virove i slapove. Po tezi Predraga Ristića, Lepenci su se kretali, to jest plovili čamcima od vatrom obrađenih brvana, kako uzvodno, tako i nizvodno koristeći povratni tok vrtloga vira, kao i poznati Lepenski vir, koga neki ribari alasi sa Dunava, kao i 80-godišnji Pera Dosta i danas nazivaju Dobrinski vir. Jer za ribare vir nikada nije bio strašan, on je koristan i dobar, Dobrinski. Oko njega se lako kruži, razapinju mreže i pristaju uz greben koji zadire u maticu Dunava i koji uzrokuje skretanje i kovitanje matice reke, odnosno sam vir. U svom radnom veku to je činio bezbroj puta i deda Pera i to je bila svojevrsna turbina vrtloga vira koji je pokretala čamce. I to se u Đerdapu činilo verovatno 8 milenijuma, sve dok akumulaciono jezero nije potopilo grebene i umirilo virove. Tek malo pre toga, 1965. godine, došli su arheolozi i otkrili ostatke naselja na grebenu. Osnove oko 50 kuća u kome nikada nije stanovalo više od 100 ljudi i nazvali ga, kao što smo rekli, Lepenski vir, dok deda Pera ima svoje pravo da ga naziva još uvijek Dobrinskim i da živi svoj potopljeni svet, jer kako smatraju arheolozi, oblik i uslovi života u Đerdapu se nisu bitno menjali za sve ovo vreme od 8000 godina. Na brodu smo koji nas vodi prema Lepenskom viru. Zamislimo da smo učenici, turisti ili ljubitelji starina, pa pođimo da vidimo šta su nam pripremili naučni radnici, turistički radnici, slobodni umetnici, da bi što bolje shvatili šta je zapravo Lepenski vir o kome se toliko govori. Pretpostavimo da ne znamo gde se nalazi Lepenski vir. Mesto ćemo prepoznati po ovom brdu koje se nalazi sa desne strane na rumunskoj obali i koje se zove Treskavac. Naziv Treskavac je dobilo po tome što se s vremena na vreme odvale neke stene i tresnu. Kada bi dolazili automobilom ili peške iz Beograda, onda treba da obratimo pažnju da ne pređemo raskrsnicu gde se nalazi i tabla i gde put prelazi preko Boljetinskog potoka i gde su ovi divni nabrani geološki slojevi uz kanjon Boljetinske reke sa karakterističnom crvenom bojom koja već sluti na Lepenski vir koji se nalazi ovim putem u neposrednoj blizini. Ovaj kanjon je veoma slično izgledao i u ta pradavna vremena kada su njime prolazili Lepenci. Nalazimo se na ušću Boljetinske reke. Da, ovde su najlepši geološki slojevi, kako su kazali geolozi. I ovi naborani slojevi, u njima kao da se zaustavilo vreme. I oni mogu da nam pomognu da se udubimo u to davno vreme kad su se ovim ušćem zaista šetali Lepenci i kada su vadili ovu majdansku trošnu stenu koja posle izvesnog vremena kad se osuši od nje se napravi kao neki bronzani beton od čega su oni gradili svoje kuće. Pa pođimo onda da vidimo te kuće koje su ovde blizu. Nalazimo se tačno na mestu gde je nekada bio Lepenski vir. Ali ovde se ništa ne vidi. Pa ne vidi se zato što je, kao što je poznato,
ovaj lokalitet potopljen prilikom izgradnje centrale 1970. godine. I tada je naselje preseljeno gore na novu lokaciju. Nažalost, Lepenci su naselili ovo mesto sa reke i tu je postojala neka njihova riva. U stvari, ta njihova riva je bio jedan greben koji je bio završetak brda Koršo koje je zadiralo u Dunav. Taj greben činio je vir, po čemu se zove Lepenski vir, i Lepenci su taj vir koristili kao energetski izvor, ulazili su u njega čamcima i mogli su čak dole, do stene Vlas, da se prošetaju i da se vrate nazad. Oni su koristili taj energetski izvor isto tako kao što mi danas koristimo na neki način našu hidrocentralu na Đerdapu. Prvobitno naselje Lepenskog vira bilo je na grebenu. Međutim, ono je preseljeno u uvalu. Zbog toga su morali da se izvrše izvesne korekcije, te je nazidan ovaj veliki bedem. Ovi veliki bedemi imaju svoje temelje. Ti temelji su pretekli prirodnu drenažu i temelji su počeli da klize. I da bi se oni učvrstili, morala ovdje da se iskopa jedna rupa, da bi se postavio jedan šip, prečnika 2x2, a dubok 30 metara, da se daju injekcije betona i da se ovaj deo zida prezida. I pored svega toga, ovaj zid klizi svake godine za 1,5 cm i nikakva čvrsta konstrukcija konačno neće moći gore da se napravi. Ovo su ribari. Nažalost, oni se samo povremeno bave ovim zanatom, starim više od nekoliko hiljada godina na ovom mestu. Posmatrajući njih, moći ćemo možda bolje da shvatimo to davno vreme, jer je ne samo Dunav, već i ribarstvo u ono davno doba bilo slično današnjem. I kao što kaže dr. Dragoslav Srejović, koji je naučno obradio kulturu Lepenskog vira, čovjek tog davnog vremena je bio i duhovno i fizički izgrađen, o čemu svedoče tragovi koji su otkriveni ispod peska. Isto tako, on je lovio i veslao. Čovjek Lepenskog vira je bio visoko duhovno i intelektualno izgrađen, a istovremeno se razlikovao dosta od današnjih ljudi. Naime, njegova kultura je sve gradila u obliku trougla i tetraedra, za razliku od današnjih ljudi, čiji je prostor kvadrat ili krug. Da, ovo je plakata sa moje izložbe koju sam održao 1973. godine u Beogradu. Shvatiši taj duh Lepenskog vira, ja sam počeo da mislim kao i oni. I uzeo sam osnovu kuće u jednoj razmeri i postavio sam na grob odraslog čovjeka u drugoj razmeri. I gle, pojavila se neverovatna podudarnost u svim karakterističnim tačkama. Nažalost, sve kosti i grobovi tih odraslih ljudi su očišćene i spakovane u kutiju. Jedini original u ovom muzeju je ovaj kostur i grob deteta, koji je opet u tom trouglu sačuvan u položaju kako je nađen. Kultura Lepenskog vira je sve gradila u obliku trougla i tetraedara. Uporedite današnjeg čovjeka i njegov prostor u kvadratu i krugu sa prostorom Lepenca u trouglu. Ovdje je nisko, nema dovoljno svetla. Nedo, ti sela sa svim pogrešno, baš kao što bi seo današnji čovjek i to u samo ognjište. Evo, ja ću pokušati da sednem pravilno, kao što su sedeli Lepenci, u trouglu i da se poslužim sa ovih stolova koji su sa strane ognjišta. Šta mislite time da kažete? Ovo je ta trošna stena koju smo malo pre izvadili sa ušća Bojatinske reke. I vidi kako ima onu boju. I sad zamisli, nekada je cela osnova ove kuće, ceo ovaj pod imao ovu boju. Razlika je očigledna. I ne samo to, nego okolo kuće bio je zlatno-žuti pesak. Dunav je uopšte poznato da je to reka koja teče u pesku i koja vaja oblutke. Nažalost, toga svega više nema. Ali meni pesak ovde nimalo ne izgleda zlatno-žut. Prilikom te katastrofalne poplave, Dunav ne samo što je zaprljao sve osnove, nego je odneo deo naselja. Tako i ova najglavnija kuća u centru samog naselja, koja ima najviše i najrazrađenije elemente i na osnovu koje se prave uglavnom sve studije, je odnesena. Sve do ovde. Sve ovo što je na ovu stranu, to je rekonstruisano i to više nije original. Pa dobro, to je slučaj sa ovom kućom, a ostale su originalne.
nažalost, i ostale kuće imaju manje ili veće deformacije. Jer po originalnom projektu Milke Čanak-Medić naselje je trebalo da bude predstavljeno ovako. Cela osnova mora da bude ukručena u jednom čeličnom ramu, zatim jednim konopcem da bude presečena i odvojena tla kao što se to radi sa kvascem. I ceo taj ram treba da bude preseljen jedinstveno, monolitno na ovu novu poziciju. Međutim, to tehnički nije bilo moguće. Osnove su se drobile u manje komade koji su kasnije učvršćivane armaturom i gipsom. I onda to je spojeno, mi ne znamo da li baš tako kao što je bilo, koliko ja primećujem, tu su već neke razlike u 5, 10 i 15 santimetara. A osnove ovih kuća imaju zlatne preseke gde je vrlo važan svaki santimetar. Te, nažalost, nijedna ovde osnova više ne može da bude dokaz, izvorni naučni dokaz i da se upotrebi za naučni rad. Znači li to, doktore Ristiću, da vi mislite da se u ovom muzeju više ne mogu vršiti nikakva naučna istraživanja? Upravo to. Jer da ja nisam sva svoje istraživanja izvršio pre poplave 1970. godine, ja uopšte ne bi mogao doktorirati, ne bi imao čime da doktoriram na univerzitetu u Gracu. I evo jedan primer. Naime, prilikom prenošenja ove kuće, arheolozi i arhitekti nisu imali koncepciju kako ona izgleda i uzeli su samo ovu osnovu. Međutim, postoje i delovi oko kuće i iza kuće koji su integralni deo kuće. Naprimjer, evo ovako, Lepenci su osnovu razmeravali pomoću ovoga struna od životinjskog creva. Zato je bilo potrebno, vidite ovo je objekat 32, da se zabode jedan kolac da bi se izvršilo šestarenje i odredio taj centar krivine pročaje kuće. Međutim, to je nemoguće. Ovdje se sad nalazi ovaj betonski zid i on se više ne može pomeriti. Nalazimo se na jednom pustom mestu. Međutim, to je isto jedno sveto mesto koje se zove Hajdučka Vodenica i gde je bilo jedno od naselja koje pripada isto kulturi Lepenskog vira. Istina, ta kultura nije toliko značajna i ona je također potopljena, ali sadašnji položaj ovog naselja veoma podsjeća na stanje na Lepenskom viru kako je bilo to u to davno doba. I ja sam pretpostavio da ovdje može da se napravi ili jedna rekonstruisana kuća ili celo naselje. Da bi to bolje shvatili kako izgleda, ovdje se nalazi jedan model koga sam ja izradio još 1968. godine. On je istina malo u raspadanju, ali može se sve shvatiti kako je to izgledalo. On je 5 puta manji nego što je to prirodna veličina. Vidite, ovo su pragovi ulaza, ovdje je ognjište u kome se ložila vatra. To je mezolitska kultura koja još nije imala keramiku, zato nisu mogli da kuvaju, ali su imali ražanj. Taj ražanj je bilo vrlo značajna stvar u kući. Ovdje je bio pričvršćen za sohu koja je podupirala šator, nalazio se kamen upretnik u kome se to okretalo i kad se nešto ispržilo na ražnju, pomaklo se sa strane i ovi kamenovi predstavljaju stolove, a ovaj trougao koji je u početku bio donja vilica predstavlja u duhu Lepenskog vira ili cela osnova je trougao, predstavlja čoveka pored ognjišta. Kuća je imala iza, u ovom zadnjem delu i po neku skulpturu, vrlo interesantna jedna skulptura koja po meni predstavlja skulpturu mozga, jer na osnovu toga ja sam pretpostavio da su Lepenci dolazili iz čamca sa jednim pripremljenim šatorskim krilom od kože. Mozak znači prvo štavljenje u istoriji u našoj povesti, jer u mozgu ima fosfora i žvakanjem mozga sa kožom koza se štavila i taj pripremljeni šator se razapinjo i ovo sve što vidite, sve je to zidano kasnije i podupirano ovim štapom i tek na kraju je bio građen pod. Znači, preokrenuta jedna arhitektura, a sve bi to mogli da doživimo na taj način što zamislimo Dunav, zamislimo veće, ulovili smo neku ribu, razapnemo šator, brzo ga uspravimo i založimo vatru i to je jedna savremena rekreacija, jedan sport koji nije ružan.
Posle izgradnje hidroelektrane, lik Đerdapa se bitno izmenio. Mi istinjamo sada veliku snagu od te elektrane, ali nemamo snagu i lepotu onih bučnih virova koji su nekada hučali oko Lepenskog vira i koji su bili uslov njegovog nastajanja i odakle je on crpeo svoju snagu. Ovo je jedino približno mesto, možda u Đerdapu, koje liči na ono davno doba, pre nego što je bila izgrađena električna centrala. Imamo jedan vir gore kod one stene, imamo jedan vir iza ove stene, a ovo brdo, ovaj greben, veoma je sličan situaciji kakva je bila na Lepenskom viru pre 8000 godina. Zašto ovde ne bi izgradili jedno rekonstruisano naselje u razmeri 1:1, jedan kamping? Jer kad se radi o toj preistorijskoj kulturi, mi ne možemo čuvati muzejske originale. Oni su krhki, oni su davno nestali. To možemo sa velikim monolitnim spomenika antičkih kultura. Preistorijsko doba je nešto drugo. I svuda u svetu, kad se radi o tom preistorijskom dobu, pribegava se rekonstrukcijama. Tako u zoološkim vrtovima prave se čak i te preistorijske životinje, dinosaurusi, koji se vide u razmeri 1:1, a takih sličnih turističkih naselja ima i preko puta u Rumuniji. Ovde pored mene je direktor jednog zaista lepog, prelepog ugostiteljskog objekta, to je hotel Lepenski vir, a direktor se zove Dragan Morarević. Inače, Dragan Morarević je spona između ugostiteljstva i kulture, jer je, pored toga što je direktor ovog hotela, i predsjednik SIZ-a za kulturu opštine Majdanpek. Zato bih ga ja upitala da li on nešto čini i da li nešto čini da bi što više popularisao i upoznao svoje goste i posetioce sa kulturom ovog najstarijeg lokaliteta kod nas. Pa kao što rekao ste, sticajem okolnosti, ja sam i predsjednik SIZ-a kulture u opštini Majdanpek. I u našoj ponudi, u ponudi ugostiteljsko-turističke radne organizacije Lepenski vir, vidno mesto zauzima ponuda neolitskog lokaliteta Lepenski vir, koji je udaljen od hotela, od Donjeg Milanovca, 14 km putem, 9 km vodom. Mišljenja sam da smo dosta uradili da se ovaj objekat što bolje valorizuje, ali je to nedovoljno. Nedovoljno jer nismo uspjeli da ostvarimo sve one planove koji su zacrtani. A to je da se objekat neolitsko naselje Lepenski vir u potpunosti završi. Mislim na krovni pokrivač koji je po projektu urađen. Treba da se uradi, zatim na struju koja treba da se dovede do samog lokaliteta, vodu, a uspjeli smo da do kraja prošle godine asfaltiramo put i da organizovano naše turiste, domaće i inostrane, dovodimo brodom svakodnevno do Lepenskog vira. Lepenski vir je mesto koje je dosta posećeno i prema nekim našim pokazateljima godišnje ovo mesto vidi negde oko 100.000 posetilaca. To samo ukazuje na veliku zainteresovanost prema ovom objektu i u našoj ponudi, ja ponavljam, ono zauzima veoma vidno mesto. Jedna ideja koja je posebno interesantna jeste ideja Peđe Ristića da se na samom lokalitetu, a i u neposrednoj blizini hotela Lepenski vir, sagradi jedna kuća po uzoru kako je po njegovoj viziji, kako je kuća izgledala na samom Lepenskom viru. Mi smo razgovarali pre par godina o toj ideji, postoji obostrana saglasnost, jer želimo gostima da pokažemo kuću kako je izgledala sa ognjištem, ražnjem, pokrivačem. Mi smo, ponavljam, zainteresovani i nadam se da ćemo u idućoj godini to i ostvariti. Čitanje planova gradova i naseobina, starih gradova i starih naseobina je vrlo složen i vrlo pasionantan posao. Tek ima možda 10 godina, 15, kako su, i to čini mi se više antropolozi nego arheolozi,
cela škola sa Levi Strausom, pa dalje prema semiolozima, prema Bartu i drugima, razjasnila da se plan naseobine smatra saopštenjem, da se smatra tekstom koji podleže određenim analizama. Analizama na vrlo, razume se, različitim nivoima svesti, jer na jedan način ćemo analizirati saopštenja koja čitamo iz plana Staroga Rima od saopštenja koja čitamo iz planografije New Yorka ili nekog islamskog grada. Svako od tih saopštenja ima svoj nivo na kome se tekst može tumačiti. Kad su u pitanju prahistorijske naseobine, mislim da tu srećemo ogromna bogatstva neverovatnih ornamentalnih sklopova koja, razume se, traže svoje objašnjenja i ne nalaze ih baš uvek jednostavno i lako. Zašto? Prosto zato što čovek praistorije nije strogo uzevši racionalno biće. On živi u nekom drugom svetu, svetu drugih slika, predstava, obsesija, ja bih čak rekao jednom paranoidnom svetu, gde se vrlo često planom naseobine, njenom inherentnom geometrijom brani od spoljnog sveta. Ima nečega apotropajskog u svakoj staroj osnovi, bilo zgrade, bilo naseobine. Nalazimo se u stanu u jednoj staroj kući preko puta hotela Palace. To je stan profesora De Roca, jednog od naših najvećih arhitekta koje smo ikada imali. Oko nas se nalazi jedan impozantan broj velikih umova Beograda, sadašnjih, budućih, pošto ima i mlađih. I pred nama je jedan jedini čovek koji stoji, ostali sede. Sad ću vam objasniti zašto stoji. U pitanju je Predrag Ristić, arhitekta. Nama se čini sasvim prirodno kada mi sedimo ovako pravo kao što sede ova uvažena gospoda ovde. Međutim, najverovatnije je da Lepenci uopšte tako ne bi ni mogli da sede. Oni su morali da čuče i uvek u svakom njihovom položaju oni su zauzimali neki trouglasti položaj. Tu ima čak i nekih dokaza oko toga. Prvo, ne samo što im kuća i šator bio trougao. Mi obično kad pakujemo jednu stvar, kad imamo jednu kutiju, recimo za ove ovde filmove, ono su ovi filmovi četvrtasti, vidite, a kamera slika okruglo. Mi opet pravimo četvrtaste slajdove i pravimo četvrtastu kutiju. Pa po toj pretpostavci i kuća je bila tetrapak, pa i čovek unutra bio spakovan u tetrapaku. On se tako osjećao komodno, to je njemu bio prirodan položaj, kao što je nama ovaj prirodan položaj. Međutim, ovo se radi o fundamentalnim, elementarnim stvarima čovekovog nastanka, čovekove istorije. Lepenci nisu neka leva kultura, nego se nalaze u kičmi onih tablica i mi ne možemo sebe da razumemo, ne možemo da razumemo svoj put u vremenu i prostoru ako i njih ne razumemo. To je jedna karika koja nedostaje. Neverovatno je kako da do sada nije postojala neka kultura koja pravi u trouglu sve, kao što pravi kultura Lepenskog vira. Ovaj dragi naš Peđa, jedino što mogu da mu zamerim, znate, postoji tamo nekakav nadrealizam. On je izmislio nadlogizam. On je logičniji od logike i samim tim i samu logiku doveo u pitanje. Ali nije to važno. Ja ne bih to da govorim uopšte o toj nauci, o tim stvarima. Za moj račun malo suvoparni, malo dosadnim. Ja od toga bežim. Dosta to bilo 40 godina toga. Ja sam kazao da je najveći arheološki masakr 20. veka Lepenski vir. Molim vas, tamo je nađeno ono što je nađeno i Peđa je to lepo objasnio, ali ono se nije smelo dirati. Ono je moralo da ostane na onome mestu gde je. Jer evo sada, posle cele ove diskusije, posle ove priče Peđine, koju mi možemo sad da prihvatimo, koju ne moramo da prihvatimo, ali ko zna da će kroz 100 godina nekakav tamo veliki naučnik sa svog tamo Princetownšta, ja znam kakvog univerziteta, obarati. A na osnovu čega obarati? On će doći da vidi šta je na licu mesta. Na licu mesta nema ništa. Sve je uništeno. Ne možete vi, molim vas, nešto što je napravljeno tamo od neke gline, ilovača, od blata,
Možete vi to da pokupite pa da u šakama, u cegerima, u džakovima, da nosite na vrh brda pa tamo opet da rekonstruišete. Čega vi rekonstruišete, to je vaše, to više nije onih ljudi tamo iz Lepenskog vira. Ja posebno smatram važnim istraživanja Predraga Ristića upravo u tom pravcu što je taj, tako možemo tako da kažemo, praistorijski tekst plana naseobine Lepenskog vira vratio u autentičan kontekst. On ga je vratio stvarno u pokrete, igru, shvatanja, jednu produženu geometriju ljudskih reakcija vezanu za sam lokalitet. Postoji, razume se, jedan uslov, vrlo važan, izuzetno važan. Da bismo uopšte danas mogli naknadno da razmišljamo o smislu saopštenja skrivenih u planovima, u planografiji prastarih naseobina, mi moramo da imamo njihove jako precizne i tačne snimke. Kad kažem tačan snimak, to nije samo reč o čistoj planimetriji, tu mora biti svaka fleksura terena, svaki najmanji nagib može da bude od značaja, jer je bio predmet izbora, bio predmet odlučivanja, da li će se na ovaj ili onaj način postaviti prema tlu, pa dalje i prema okoličju, prema prirodi i tako dalje. Nažalost, to nije uvek tako tačno. Upravo naša nauka nosi nas na duši jedan veliki greh. Nema te danas istorije urbanizma koja nam ne zamera našem velikanu Miloju Vasiću, što u vreme kad je snimao Vinču, on se nije prisetio da je plan Vinče saopštenje, da je plan Vinče isto toliko značan znak kao i bilo koji komadić keramike. I plan praistorijske Vinče za istoriju grada, istoriju naseobina, nažalost, izgubljen. Pierre Lavedan mu je to teško prebacivao. Razume se, to su bila vremena kada su se i na drugim stranama pravile slične greške. Danas se one nikako ne bi smele više praviti. Za sva buduća razmišljanja o značaju i značenju onoga što nam saopštavaju hierogrami, sveta slova Lepenskog vira, potrebno je pre svega imati vrlo tačne, minuciozne analize onoga što se stvarno nalazi na terenu i mislim da je tu upravo i tu Ristićev doprinos vrlo veliki, jer je kao arhitekta, kao graditelj, pa čak i kao čovjek vrlo velike intuicije umeo da osjeti neke stvari koje će verovatno biti od značaja za dalja istraživanja i dalje zaključke. Stožeri su taroa. Pesak je taroa. Tako se samo on nazvao. Taroa je svetlost. On je osnova. On se ne može pokvariti. Jak je. Osnovao je svemir veliki, svetli, koji je stan taroa. On ga je stavio u pokret i u njemu stvorio sklad. Vi stožeri, vi stene, vi peskovi, mi smo... Dođite vi koji treba da obrazujete ovu zemlju. On je steže još, ali njegove građe ne žele da se ujedine. Tada on desnom rukom baca 7 nebesa da bi stvorio prvu osnovu. I svetlost je stvorena. Nema više tame. Sve se vidi. Unutrašnjost svemira svetli. Bog ostaje očaran u zanosu s pogledom u beskonačnost. Mirovanje je prestalo, postoji pokret. Delo vesnika je ispunjeno. Govornik je ispunio svoju misao. Stožeri su određeni. Stene su na mestu. Pesak je postavljen. Nebesa se okreću. Voda ispunjava svoje dubine. Stvoren je svemir.